Wa kanisa EAPC ni baritete murungamo jwa gukonia maandamano jaraja gukujirwa jatongeretwe ni Raila Odinga bakiwa maandamano jaja jarijania na muthukia na Sarah Nkabo bakiuria atongere baba guchwa njirenge ya kwariria mathina jara jetete na mbere gukabira a Kenya ndene ya nthiguru ya Kenya. Ndeno alepata nitoberete na manena kaunti miakende nitoberete na kaunti miakende ndio ya kuno na nipona ndaliria na ndio ndalitania kukwera mwana niboya na ukurukira utugi na inya ya murungu mwenenya ibutumite Reverend Imeme Kithambi Joseph aethirwa gitungata ngugi yake ya murungu kwa igita arira jara mianka 16 na ara ende akonogoka agithirito ari Reverend igwa parish ya Rusioti na ara atumeria ababathite na mbere kubanga bangania kiatho gikonogoka gwake bamukathite enonto boruti ibwake bangwe bwega na sabite Rusioti parish boya tuaria na noya tutene stress batwe inya atungai bare ditene apare sio Rusioti ote mtungai bare ya kila kana stress ni gari na level yetu no ndini to dabuga de tunduma no te no basama de muru tuwa tukarete ni kipindi cha miaka 16 ayetu dumere rutotoro murungu are pasta na mendelea mengi ukari yara tutekumotala na kusikira mate ya mengi yontota misia na bare mantu yara rara na nayo na tutongera sikinya mantu ya kidogo kenda na betu bomba kitana pera kudoma aiko ya kipindi kwa miaka 16 tuendelea uma ni tukinyendele mwenge ira tutari itagita ngombe ya parish ya wilaya na natikite kuona arendi baba ya bonde bala murucho murungu baruka bitano tuba iko na nesimarinene na ginyati bali tutamani witanangireka atomeria baba kanisa acha EAPC baba kuthurene kanisani ya EAPC ya ntubeto kiongone kenda bathurana kiatho giki mononkoro kiba meneretie maandamano mama kuthina mbere kuruthika matongoretwe ene ngwataniro ya Azimio Kenya ni atubonga basiarikuo na kita Kenya ni atubonga basiarikuo itubatulwa tukiwata naye na kulikania oyora timia meteo mikuate andu batema ni bara ndiye ngwataniro yeye ndiye kote batu tekatereke titira ya tekire ni andite manto yonde na kita tereke titu ni andire pole nuro buko kwa yeli nuro buko kwa na nyenetie paka endeberane wano binyenetie o binyolo kyo kwetani kuna ni honorable Odinga na tika kibake bawe tanebe kwa imato mengi ya kuwa angasaba ni murwe na ngento ta ni kuitika saba kile kibera na ngorunge anto bo kuira berarti kenda kura mtongejo ainaji ya weti yake yake ay mtongeja na kinyo ni nanjira ya kugengwa teno na tongewa bangi atobara do kubwete maandamano rualeni kuonekete kubya tubatena tena twana tutena makosa bote tegerezi bakwenda twana tu yonto mara baroro ego gwende go bakitira kinyeme marezi bagoyo na no tuko maandamano kumkiromba otongenge bora kere amwe na ita mono Odinga amwe na kinyama baba yumewe bakanoso na kinyama karua nkibanomba basi tise maandamano Kenya yenda yetamere 2027 elioma Kenya nige kuromba kura na ndetira murungu abatarete abakanya kenda batongere de munana wetu kawe raisi ni dete kile bagante barande ni Raila na kinyama ndete kwa Mbeya district tumo na kwa mante barande ni de yetu ikaora na tukabatuka bila dere na tuakumye mwaka ni murungu romba yakwa tutikane na maandamano nonto mutongeria nitukuona ati bakwite bakai ndugo tumutongere kinyomo munene warakwa no baraba gwita baba methi bakagorona mbeca ikai ngo gwita police life
na kumbe au watu na bakari ya chiari kile wapate kwenda kule. Weekend kumantu beto kiongo Gembe North, Betan Class, Chabari.